Muraho, waba umaze imyaka myinshi kuri YouTube ariko viyuzi zikaba ziri hasi? Wigeze kwibaza impamvu abagusubiza subscribe batareba videwo zawe? Igisubizo kiri muri aka kantu gatoya kitwa notification. Ese waba uzi igisobanuro cya notification? Urabona, iyo uri gutanga subscribe hari ahantu bakwereka, ugikanda kuri subscribe uhasanga ijambo subscribe or non personalized. Ni ukuvuga ngo ayo magambo iyo uyakanzeho uhita ubona hari utuntu bazanye tukwereka ko wemerewe kwakira notification zose. Notification ni iki? Ni ubutumwa YouTube itanga ku muntu wakoze subscribe mu gihe kugira ngo videwo nshyashya nijya kuri YouTube, niya uploadinga videwo nshyashya ibashe kugera kuri buri muntu, najya live abashe kugera, ibyo bibashe kugera kuri buri wese, cyangwa community post. Ni ukuvuga ngo rero muri izi videwo, iyi videwo tugiye kureba ese nimba notification zawe zifunze ni gute nazifungura? Ese telefone yawe ikwemerera kwakira notification kuri YouTube? Telefone yawe setting zayo zirafunguye ku buryo ubasha kubona notification, cyangwa ubasha icyo wohereje kigera kuri buri umwe? Byose ndaje mbibereke aha ngaha. Reka turebe ubusobanuro bwa notification. Notification ni iki? Notification ni iki? Turaje turebe akantu ku kandi n'uburyo ki wafungura notification zawe ubaye zifunze. Ni ukuvuga ngo notification icyo imaze, akamaro ka notification, zizatuma views ziva ku basubscribe basanzwe zikagenda zikagera ku bakunzi bawe bose, uwaguhaye subscribe n'utarayiguhaye. Izo notification zituma buri wese abasha kugira ute, kuzibona cyangwa se kuzakira. YouTube izazamura videwo zawe izegereza abantu bose bitewe n'abakunzi ufite kuri YouTube channel yawe. Kuvuga ngo videwo zawe zizarebwa n'abantu benshi cyane bashoboka, izegereza abantu bitewe n'uko notification zawe zageze kure, cyangwa se n'uko notification zawe zisetinze. Ndaza kubereka uko tugenda dukupura buri kantu ku kandi. Ku muntu watanze subscribe, iyo yakanze ku nzogera agakanda all, abona ubutumwa bwawe bwose bumubwira ko hari videwo nshya igezeho. Bifasha umuntu wawe kudacikanwa n'amashusho mashya. Bimufasha kuguma ari update ku byo ushyizeho byose, agahita abibonera ku gihe. Ku wahawe subscribe yakanze ku nzogera, ni ukuvuga ngo subscribe agakanda all notification, bituma videwo zihuta kugera ku bantu benshi, bituma watch time yawe yiyongera zikagera kure cyane. Ni ukuvuga ngo rero ndashaka kubereka akantu ku kandi uko YouTube channel yawe wayisetinga, notification zawe zikaba zisetinze neza, noneho ukabasha kuba wakwakira views nyinshi, ndetse ukabasha kuba wakwakira notification nyinshi. YouTube notification zawe ese zaba zifunze? Ese phone setting yawe
yemererwa YouTube kuba yakohereza ubutumwa bukakugeraho? Ni ukuvuga ngo kurikira akantu ku kandi tubirebe neza twitonze. Ubaye uri mushya kuri iyi cano, ukora subscribe, ukore share, ukore like, ukore comment, kugira ngo videwo z'ubutaha zibashe kukugereraho ku gihe. Kandi nimba rwose iyi videwo hari icyo wumva iri bugufashe, ukande like kugira ngo ujye ubasha kuzibona, videwo zanjye ujye ubasha kuzibona mu ba mbere. Reka rero dutangire akantu ku kandi. Ngira ngo urabona aha turi ni muri YouTube channel. Reka dutangirire mu gusetinga fone yawe. Urabona ino YouTube, ino application ya YouTube, ugiye kugenda ushyireho urutoki, ukandeho n'urutoki rwawe nk'amasegonda 3. Hari akantu bari buhite bakwereka kameze gutya, barahita bakwereka akantu kameze gutya. Numara kuhakanda barahita bakwereka ahantu hameze gutya. Numara kuhabona uragenda wikandire kuri kariya kantu kameze nk'ikoreye akadomo. Numara kuhakanda urahita ugera ahantu hameze gutya, hakwemerera kuba wahabwa permission kuri camera, microphone and notification. Uragenda ukande kuri permission. Numara gukanda permission, urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Urahita ugenda wowe ufungure, urabona nyine ahantu hameze gutya. Urabona utu setting turi allowed n'ututari allowed. Tuno turi allowed nta kintu uri budukoreho, ahubwo icyo ngira ngo tugire icyo dukoraho ni tuno turi not allowed. Utu turi not allowed, wowe uraza ujye ukanda kuri buri kantu. Urabona nk'iyi contact ntabwo ifunguye, uragenda uyikandeho. Nuyikandaho urahita ubona ijambo allow all cyangwa se allow, not allow. Urajya uhitamo kuri allow, usubire inyuma, ugenda uhitemo n'akandi nako kagire. Noneho twose nitumara kuba gutya, wadusetinze neza gutya, twose turi allowed, ubwo urahita ugira ute, urahita uba ubikoze aho ngaho. Urahita ubikora no ko aha ngaha not allowed ntazitemerewe, zose twazemeje ziremerewe. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba uko twasetinga YouTube channel yacu. Rero notification nazo zikaba zikupuye uku nguku ubona izi zanjye zikupuye. Tugiye kureba akantu ku kandi. Kurikira neza akantu ku kandi. Kurikira neza akantu ku kandi. Aha ni muri YouTube channel turi, aha ni muri YouTube channel tugeze. Ni ukuvuga ngo ugiye kumanuka ukande kuri ako kantu kayo. Muri YouTube channel yawe hano hasi hari kano kajambo kayo, uragakandaho. Numara kugakandaho urahinguka ahantu hameze gutya. Iryo ni izina rya YouTube channel yanjye, Jado Creator TV. Iyo Jado Creator TV mwayitera inkunga mukanda subscribe, mukanda share, mukora share, like ndetse na comment, kugira ngo video nzashyiraho ubutaha zibashe kubageraho ku gihe. Kandi nimba izi video hari icyo ziri kukwigisha, wakora like kugira ngo YouTube channel ijye ibasha kuzibegereza ku gihe. Noneho numara kugera hano urakanda kariya kantu ko hejuru nerekejeho agafureshe kitwa setting. Numara kugakandaho urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Noneho uze ukande
kuri rino jambo notification hari n'akazogera, ukimara kurikandaho urahita uhinguka ahantu hameze gutya, wowe hari izo uri busange zikupye, urajya ugenda ukupura utwo tuntu tw'ubururu, dukupura twaka ubururu nk'uko nguko twose, noneho numara kudukupura twaka ubururu twose, urabona ko njye naradukupuye turi kwaka ubururu, noneho urahita ugira ute, uraba ubisoje ibintu byawe byo gusetinga amanotifikasiyo yawe. Ni ukuvuga ngo ntuzibagirwe ko viyuzi za mbere ziva ku bantu bakanze inzogera ndetse baguhaye sabusikarayibu. Nawe rero nimba uri mushya rwose, nagukangurira gukanda inzogera, ugakanda layike, ugakanda sheya, ni inkunga waba unteye kugira ngo mbashe kubona viyuzi, mbashe kubona waci tayimu ndetse na sabusikarayibu, maze mbashe kubakorera ibiganiro byiza bigezweho, ubutaha mujye mubibona bimeze neza cyane, atari nk'uku nguku mba ndi kubigaragaza. Ngo ntimwibagirwe gukora cyane nimba uri kureyeta, kuko gukora cyane no kwapulodinga ibintu kenshi gashoboka, ndetse no gushishikariza abantu gukora sabusikarayibu, nibyo bituma ugera ku ndoto zawe, ukabasha kugeza aho abantu ibintu bimeze neza cyane. Ndabakunda.